ngoro atiri ngugika atia ni undu ndire na handu ha kugethera magetha makwa. Agicoka akiuga atiri ngugika uu ni ngutharuria makumi makwa njoke njakithie mangi manene kurimo, na ni ngaita irio ciakwa ciothe thiini wamo, ona indo ciakwa ciothe ndicige kuo. Na ndire na ngoro yakwa atiri ngoro eno wina indo nyingi njige cia kuigana miaka mingi, huruka uriage no nyuage na ucanjamuke. No riri Ngai akimwira atiri we kirimu giki utuko o uyu ni ugwitio ngoro yaku, na cio indo icio we haire ri igagituika ciao. Na riri oguo noguo mundu atari uria wiigagira muthithu wa indo we mwene na ndatongete na uhoro wa Ngai. Kiu nikio kiugo gia kurikia, hilo ndio neno la kutamatisha, tondu ni kurikia turakirikia, kwa sababu tunatamatisha kwaririo ngoro. Umenenewa habari kuhusu moyo, tondu ngoro ndio yugaga uria wothe ikwenda. Moyo husema mambo yote ambayo inatamani. Maandiko mauga wega atiriri, neno limesema hivi, gutire kindu ki maheni ta ngoro ya mundu. Hakuna kitu kidanganyifu kama moyo wa mtu. Ndio ipangagira maundu maria mothe iraigua ati no igie namo. Yapanga mambo yote ambayo inatamani kuwa nao. Ngoro ndiciragia thino no yume. Moyo nani ya kwamba waweza toka kwenye dunia hii. Ngoro ndiciragia uria ingitigaga indo iria inyitete. Kwa haifikiri inaweza acha vitu vyote ambavyo imekini. Tiga ituraga iciragia o uria ingiarama muno. Bali natamani hali ya kupanuka. Ona kungituika kundu kungiti ndiragera njira-ini ya Ngai we mwene. Ingawaje ipitie katika mienendo ambayo ni ya Mungu. No icaragia o uria ingikena maita gukena. Bali utafuta mambo ambayo ni ya kujifurahisha. Maandiko ma Ngai mauga uu, neno la Mungu limesema hivi, niyo maheni muno gukira ciumbe ingi ciothe. Ndio danganyifu kuliko viumbe vingine vyote. Ipangagira maundu manene nginya maria atari namo. Yapanga mambo makubwa hata yale haina. Na yeye watiriri ngoro eno. Inasemekana hivi gutiri mundu ungiota kumimenya. Ya kwamba moyo huyo hakuna mtu ambaye anaweza. Gutiri ungiota kumethuthuria. Hakuna anayeweza kuipeleleza. Gutiri ungiota kururia meciria. Hakuna anayeweza kupeleleza fikra. Atiga Ngai mumbi. Ila Mungu muumba tu. Niwe amenyaga maundu maria mahithe ngoro meciria. Yeye ndiye hujua mambo yaliyofichika kwenye mawazo. Ni thiini wa ngoro ya mundu. Katika moyo wa mtu. Ipanga uria ikuraga mundu ungi. Ipanga habari ya kuua mwingine. Ni thiini wa ngoro ya mundu. Ni ndani ya moyo wa mtu. Ipanga gutunya mundu uria ungi indo ciake. Ipanga kumnyang'anya mali ya mtu mwingine. Ni thiini wa ngoro ya mundu. Katika moyo wa mtu. Ipanga uria guthie kuiya. Ipanga habari za kwenda kuiba. Maundu macio mothe moru twagweterwo kiambiriria. Yale yote mabaya yametajwa mwanzo. Moimaga ngoro-ini njuru. Kutoka kwa moyo mbaya. Tondu ndiciragia ati no yume thino. Kwa sababu haidhani hana kwa kwenye roho. Yonaga no inini andu othe no ituri. Ona inaweza angamiza wote na hii. Ipangagia ati noyo ibatie guikara wega. Ipanga ndio inafaa kuishi tu vyema. Thea umuthi. Siku ya leo. Thea umuthi. Dunia ya leo. Muthiro muda ndio ugite thino. Kuisha kwa katika family mwekodinana. Familia kuwana. Umanite na wiendi wa ngoro. Kutokana na kujivuna kwa kujitawala. Wiendi wa ngoro ndio tumeta bado megiro na mazoeke. Kujitawala kwa moyo haribu mengi. Wote unawagate. Neno limesema vizuri. Wiki ni amedhudhura ya. Mwenyewe ipeleleza. Nani amenyaga meciria macio mundu ucio namo. Unajua kusudi la moyo huo. Na yeye watiriri. Imesemekana hivi. Ila wataga indo itari ciayo. Pia utafuta mambo ambayo sio yake. Ila wataga indo otangware. Angalia ni kama yule kware. Uria kware yoya matumbe mene. Hizi uchukua mayai ya mwingine. Ikaiteka gukomereria. Pia ralia. Ohari atiri ndoe nuyu kuragetia matumbe. Na ile sana yale mayai. Anakomereria matumbe ma nyoka. Kuna ile mayai ya nyoka. Ria mariturekano omariete noye iriyo. Na wakati wa kuangua ndio inaliwa. Bora mundu watiriri. Huyo mtu imesemekana anaota indo na njira itari ya kihoto. Unapata mambo kwa sio yake. Ngurikaria mundu wa Ngai. Kukumbusha mtu wa Mungu. Koko wenu utonyete familia yanyu. Wenda umeingia kwenye familia yenu. Ukaja kuingiza kwa maundu makwanyu. Anza kuyaharibu mambo ya kwenu. Ndio wa muye
wote ambao wamefanya yote wanatunya, wale umenyang'anya, yote wanaherithia, wale mama watatu, yote wanaharagania, wale mama watatu, ule muthenya muige siku imewekwa nigetha ugacokererio ili urudishwe mawaganu maku mothe dhambi zako na maũru mothe wekire arĩa wale wote uliofanyia angĩ tondũ wa mwĩyenda wa wale ngoro. ndio wa kujipenda wewe. Ngai arotũteithia Mungu asijawasaidia. kũrĩ mũthenya mũige Siku imewekwa wa Ngai ũcio ũrehanagia Mungu anaoibisha ũtonga wothe umanaga na gũtunyana, tajiri wote unaotokana na kunyang'anya, indo ciothe ciumanaga na gũtunyana. hali yote ambayo ni Mũthenya wa ũmũthĩ ĩyo nĩyo thĩ ĩrĩa tũrĩ sikia leo ndio dunia tondũ wa wĩyendi wa ngoro. ya kujipenda Mũndũ akĩona nowe mwene nowe wagĩrĩire, mtu anaonekana kwamba ndiye tu afaa, nowe wagĩrĩire kũgĩa na indo ici tu ndio anayefaa kuwa na hali na ingĩ na ingĩ na ingĩ, nyingine na nyingine, kama arĩa angĩ othe mathire, anayo heri ya nowe mwene aigie nacio. yeye baki nazo. Kiugo kiuga wega ũũ, Neno limesema hivi, ũcio ũtonga no ũgakweherera. ndiyo utakuwa unakuja. Wamakania ũikarĩte mĩaka igana Miaka mingapi? ũhinyĩrĩirie andũ arĩa angĩ, Umewafinyia wengine, ona ũgĩtũma andũ arĩa maturwo ngombo na wengine wafanyika mateka, maamũranĩtio na maũndũ mao wakawa kwenye maisha kĩrĩa we wanahũthĩra. ambao umeyatumia Kana nĩ maũndũ macio twĩrwo mambo kama haya tumenena, andũ arĩa manohĩgĩrĩra gũthiĩ nduma-inĩ watu ambao wanaenda kwenye giza nĩgetha mahĩngĩcagia andũ arĩa angĩ ili waweze kuwa ogerera makanarigia na indo ciao. wabaki na mali yao. Kũrĩ mũthenya mũige ũrĩa Ngai akamarĩhia kũringana na ũrĩa nĩmanene. Kulingana na jinsi wamefanya. Rĩngĩ Isaia oigaga atĩrĩ, Isaia akanena akasema, Atathiri oigaga atĩrĩ, Nenda tatu wewe, wee wananganaga wewe mwenye kuharibu, na ndũrĩ mwanake ũrĩanagĩra ng'ũkũ na wee ndũrĩ mũrĩre, ũrĩ ũgatiga maũndũ macio nĩguo nawe ũkanjanwo nawe. utakuwa pale pale. Gũtiramakania Haijalishi hinya ũrĩa warĩ naguo, utakuwa nazo. ũgĩ ũrĩa warĩ naguo, Hekima huyo warĩ gũtuĩka nĩwe warĩ mũthomu kwanyu, waweza kuwa wewe ndio ulikuwa umesoma sana. ũkĩona hĩngĩcia andũ arĩa angĩ na gĩthomo kĩu, Wametumia ile mwele kwa ũkĩona nĩ gĩkundi kĩrĩa mwoneka thĩinĩ wakĩo, kama kikundi ambao umekuwa nayo. ũkohĩga mũndũ ũkahota kũraithia andũ arĩa angĩ. Unakuwa mwejauri na wanyang'anya wengine. Rekenyanĩre njuge wega, Hakunitaka kanisani. mbere ya gũkena Wewe ndio ambaye ni heri. ũrĩa mwĩmĩrĩrĩtie ngoro na Mwathani. Ambaye moyo wake